ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Isirayeli ryahamagariye andi guhaguruka gakuraho guverinoma iriho iyobowe na minisitiri w'intebe yitwa Benjamin Netanyahu bashinja kuganisha igihugu mu manga. Ishyaka rya Democrats Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Isirayeli mu butumwa ryatanze ryahamagariye andi mashyaka kutavuga rumwe n'ubutegetsi kwishyira hamwe bakareba uko bakuraho guverinoma iriho. Aya mashyaka ashinzwe guverinoma ya Isirayeli kuganisha habi igihugu kubera intambara cishoyemo n'umutwe wa Hamas, akavuga ko kuva yakwaduka umwaka ushize yashyize igihugu mu mutekano muke, ubukungu burajagajaga burajegera, politiki iradindira ndetse n'imibereho y'abaturage isubira chini hasi cyane. Chairman w'ishyaka rya Democratic Party Yair Golan yagize ati tuzakora uko dushoboye kose nk'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi kugeza igihe guverinoma iriho iri gusenya igihugu ivuyeho. Muri ubu butumwa kandi Yair Lapid, undi muyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Isirayeli, yavuze ko nta gushidikanya ko bazahuza umugambi kugeza guverinoma iriho ivuyeho. Kuva intambara hagati ya Isirayeli n'abarwanyi ba Hamas yakwaduka muri Gaza, abanyapalestine barenga ibihumbi 40 biganjemo abagore n'abana bamaze kuhasiga ubuzima, mu gihe abarenga ibihumbi 93 bakomeretse, abandi benshi babimpunzi. Oh my God!